yavuyemo ariko nitwe kipe nziza y'umwaka sinzi aho yabishingiye ariko niko byemera abandi bati kipe nziza y'umwaka ntabwo ivamo yagomye kubigira finale kanatwara n'igikombe yego Arsene Wenger wayitoje ntibemeranya ibyo byose byararangiye twanabigarutse ongera mwana bigarutse muri Magic Lineup yego ariko transfer ihise yihuta iri emergency kuri Arsenal ni ya Zubimendi nubwo yagiye ivugwa yego ariko ku kigero cya 99% bigaragara ko uyu musore we munya Espagne agomba gukinira Arsenal mwaka utaha. Yego biragaragara ko Martin Zubimendi rwose ni update gishije cyane muri iki gitondo ko uyu musore equipe ya Arsenal yamaze kuba yumvikana nawe bimureba ku giti cye kugira ngo ayerekezemo guhera muri iyi mpeshyi ubwo ni mu kwezi kwa karindwi. Martin Zubimendi umusore ukina hagati mu ikipe ya Real Sociedad wari ufite igiciro cya miliyoni 60 z'amayero nka release clause. Arsenal isobanuye ko ntago bizayigora cyane ubundi iyo umukinnyi afite release clause noneho nk'ingi ntoya gutya wumvikana n'umukinnyi yamara kwemera yuko azakujoininga azaza muri equipe yawe uterura ayo mafaranga ukagenda ukayavesa kuri konte ya La Liga. La Liga ikikora irayafatika ya transversa ikayashyira kuri konte ya Real Sociedad umukinnyi akahita wawe mu buryo buri official. Abantu barabizi cyane niko byagiye bigenda ku ma transfer menshi arimo ba Neymar bajya muri Paris Saint-Germain. Buriya Paris Saint-Germain nta biganiro yajyanye na Barca yabigiranye na Neymar barumvikana ubundi terura miliyoni 222 izishyira kuri konti ya La Liga izishyira kuri konti ya FC Barcelona umukinnyi ahita yisanga muri Paris Saint-Germain. So no kuri Zubimendi nuko bigomba kugenda agomba kuba umukinnyi wa Arsenal muri iyi mpeshyi no umukinnyi ugomba kuza gusimbura mbere na mbere Jorginho. Fana Barcelona banabimenye yuko Jorginho muri iyi mpeshyi no mwaka w'imikino nurangira agomba kuzaba yisohokamo bamaze kubyumvikana. Amakuru menshi amwerekeza muri Flamengo yiwabo muri Brazil nubwo wabona ari umutakinira ikipe y'Igihugu y'Ubutaliyani ariko buriya Jorginho amamoko ye ni muri Brazil. Ari n'amakuru avuga yuko iyi kipe ya Flamengo bamaze kumvikana kagomba kwijyamo bisobanuye ko Arteta rero mu buryo bufatika cyangwa se bwagutse niwe ugiye kuza nk'umusimbura wa Jorginho. So kuri Martin Zubimendi ubwo iki twamuganirizaho ku bakunzi b'ikipe ya Arsenal ni umusore ukina hagati mu kibuga nka nimero 6 yari kumwe n'ikipe y'Igihugu ya Espagne itwara igikombe cya Euro igikombe cy'Uburayi. Abantu bamwibuka neza cyane bamwibuka kuri final ikipe y'Igihugu ya Espagne yakinaga n'ikipe y'Igihugu y'Abongereza right yes y'Abongereza. Rodri avunika mu gice cya mbere avunitse mu gice cya mbere bashyiramo uno mwana akontrola mediane mu gice cya kabiri birangira ikipe y'Igihugu ya Espagne yegukanye kiriya gikombe cy'Uburayi cyangwa se cya Euro. Ni umusore ukiri muto cyane ni umusore w'imyaka 25 ni umusore ukinisha akaguru k'iburyo kaguru ke keza cyane k'iburyo. Ni umusore ufite igihagararo kitari kibi cyane metero 1 na santimetero 80. Burya ku mukinnyi w'umupira w'amaguru aba ari igihagararo cyiza ku mukinnyi w'umediateri ntago ari muremure cyane ngo ni igikuta ariko urumva yuko ntago ari mubi kuko nabonye no mu bijyanye no gutsinda imipira mu kirere rumwe mu beza muri championa ya Espagne. Martin Zubimendi reka manze mbere yuko musobanurira abantu reka mbanze njye ku mibare y'ikipe ya Arsenal gato mu kanya ku kintu komojeho. Arteta yaravuze ati nitwe twari equipe nziza muri Champions League. Abantu benshi babyibazaho nanjye ubwanjye nabyibajijeho. Luis Enrique barayimubaje aravuga ati se ni gute Mikel Arteta ngutsinze ibitego 4 muri match ebyiri harimo 3 naguteye hano Parc des Princes harimo n'ikindi kimwe n'ikindi twagutere hari ya Emirates. Ni gute uvuga wowe winjije igitego kimwe cyonyine cya Bukayo Saka ni gute bavuga yuko equipe yawe yari nziza? Bitatu yavuga ni ibihe cyangwa aravuga n'ibya na penalty yavuyemo n'iki byose kuko yamutsinze 2-1 ariko Parc des Princes yamuteye 3 n'ibyo 3 yamuteye 3 muri Arsenal amutsinda kimwe yego amutsinda kimwe so ni ibitego 4 kuri kimwe. Mikel Arteta muri Champions League
yayivuyemo ari ekipe ya 15 ihagaze neza mu bijyanye no kwiharira umupira ya 15. Urumva mu ma ekipe yose ari muri Champions League ntago ari imwe mu ekipe meza pari raporo ya filozofi yo kugumana umupira dutekereza ko Mikel Arteta akina, kuko yarahagaze kuri 51 n'ibice 0 byonyine mu bijyanye no kwiharira umupira muri campaign ya Champions League yageze muri kimwe cya kabiri. Hari ama ekipe menshi ari imbere nk'ibisanzwe, amakipe arimo Bayern Munich ya Vincent Kompany, hari ama ekipe arimo FC Barcelona nk'ibisanzwe, ndetse n'ayandi akunda kwiharira umupira, akunda gukina umupira wa possession, akenshi usanga ku banyeshuri twita ko ari aba Pep Guardiola. Kuri ekipe Arsenal yo urumva ntago iyo mibare iyishyigikira, kuko ekipe zagize possession nini cyane muri umwaka w'imikino wa Champions League. Warunyebeje aribone PSG Arsenal 2-1 ni 2-1 hagari 3 2-1 hari cya Hakimi ndetse n'icya mbere cy'uyu munya Espagne Fabian Ruiz n'ibitego bibiri ni 2-1 ubwo aggregate ni 3-1. Yego aggregate ni 3-1. Urakoze cyane. Muri Champions League ikipe zihariye umupira ku kigero kinini ni Bayern Munchen 64.8, Man City 63.9, FC Barcelona 61.9, Paris Saint-Germain 61.8. Imibare yose ndimo ngarukaho hari uburyo ndibuze kwihuza na Martin Zubimendi. Ntago rwose nigeze njya kure yiwe. Arsenal ni ya 15, ama ekipe menshi ayiri imbere arimo za Juventus, za Dortmund, za Real Madrid twabonaga ida control imikino, za Mira, za Atalanta, za Bayer Leverkusen, za VfB Stuttgart mu bijyanye no kwiharira umupira muri match bagiye bakina za Champions League. Wajya muri championnat Arsenal ku bijyanye no kwiharira umupira ni ekipe ya 4. Ni ekipe ya 4 muri championnat y'igihugu y'Abongereza, ifite 57 kwijana. Soane ko naho ntago ariyo kipe nziza mu bijyanye no kwiharira umupira muri championnat ya Premier League. Ibyo rero bisobanuye iki? Arsenal ugiye kureba iheruka nibura possession iri ku rwego rwa 61.9 muri championnat cyangwa se muri campaign y'umwaka w'imikino, hari muri 2017-2018 icyo gihe bari kumwe n'umutoza Arsene Wenger. Hanyuma Ruvuyanga impamvu nzanye iki kintu cyo kwiharira umupira ndagira ngo uhite umbwira abantu benshi batekereza Mikel Arteta batekereza ko ari umutoza ekipe igomba kuba yiharira umupira kuko ari umunyeshuri wa Pep Guardiola, kuko Arsenal n'ubundi nibyo yamikina no kuri Arsene Wenger. Yego kuko ari umunyeshuri wa Arsene Wenger, ariko Mikel Arteta ntago kuva yagera muri ekipe ya Arsenal aragira nibura pourcentage ya possession irengeje 56 kuzamura. No kuvuga buri gihe cyose ama ekipe arimo Man City aba muri imbere, ama ekipe arimo za Liverpool zimuza imbere buri gihe. No muri mwaka w'imikino nka Enzo Maresca nawe umunyeshuri wa Pep Guardiola, uyu mwaka w'imikino nawe amuri imbere mu bijyanye no kugira pourcentage yo kugira umupira igihe kinini muri champion. So impamvu mbivuze no kubera iki? Mikel Arteta uburyo iyi ekipe yagiye ayubakamo ntago yagiye ayubakira ku bakinnyi b'abatekinisiye bihagije. Ntago yagiye yubaka ekipe muri iki gihe yiteguye guhangana mu bijyanye n'uburyo bw'imbaraga cyane, ariko ntago yagiye yubakira ku bakinnyi bafite qualité zo gukipinga umupira 100% ku buryo ekipe igomba gusa nkawe. Niba izi sa Vincent Kompany ekipe ya Bayern Munchen yarayigezemo mu kwezi kwa 7 umwaka ushize, ariko ikaba irimo yaveraging possession nziza cyane kurusha Mikel Arteta. Vincent Kompany umunyeshuri wa Pep Guardiola ayimazemo igihe kitaruzura n'amezi 10. Enzo Maresca akaba arimo murusha possession muri championnat. Ekipe ya Chelsea yarayigezemo mu kwezi kwa 7 umwaka ushize. Ni gute Mikel Arteta umaze imyaka irenga 5 muri ekipe ya Arsenal, umaze gushora miliyoni zikabakaba 700 ataragera kuri iyo level yo kuba yakubaka ekipe yagira possession nziza mu marushanwa yose yitabira? No kubera iki Mikel Arteta yadaptinze ikintu cyo gusinyisha aba battlers. Nimvuga aba battlers abantu bumva abakinnyi b'indwanyi b'igihagararo kinini cyane, biteguye kujya mu madueli yo mu kirere cyane, biteguye gutsindisha imitwe, biteguye gukina umukino w'imbaraga kabisa.
ariko Mikel Arteta in a real sense ku mutoza wifuza gukina possession yakaba yagura abakinnyi bafite izihe karite, yakaba yagura abakinnyi mu cyongereza twita aba ballerinazi, ni abakinnyi bakina umupira mwiza usukuye, kuko Pep Guardiola kugira ngo yavireginge possession nziza muri shampiyona y'Abongereza kuva yayigeramo byamusabye gusinyisha abakinnyi nka ba Bernardo Silva bagumana umupira, abakinnyi nka ba David Silva bahereza igihe mu gihe cyawo, ba Rodri bazi gutembereza umupira hagati muri mediane mu buryo bufatika, aba Ilkay Gundogan beza mu bihe byabo mu gutembereza umupira, agenda ashyiramo abatekinisiye kuva mu izamu no kuri Ederson Moraes, numwe mu banyezamu waze gutanga imipira myinshi ivamo ibitego muri shampiyona y'Abongereza kuva yayigeramo. Aragenda agura abakinnyi b'abatekinisiye benshi cyane hari imbere ku busatirizi, ba Alvarez mu gihe cyabo cyiza, yagiye yubakira ku bakinnyi cyane bafite tekinike kuri baro kuruta ibintu by'imbaraga cyane. Ariko kuri Mikel Arteta we ahubwo we yagiye yinsista cyane ku kugura abadefenseri benshi, ngagire equipe irimo abadefenseri benshi, irimo abakinnyi benshi b'igihagararo cyiza, ba Mikel Merino recently aherutse kugura, ushatse wanavuga no kuri Kai Havertz, ntabwo ari umukinnyi w'umubora cyane ushobora gutembereza baro hagati muri mediane, niyo mpamvu byarangiye amushyize no kuri attaque kandi yaramuzanye nk'umuntu ushobora gusimbura Granit Xhaka muri mediane. Martinelli utaraba tekiniko cyane mu buryo buhagije mu myaka 6 amaze akorerwa development muri equipe ya Arsenal, uretse wenda Bukayo Saka wazamuye iyo aspe na Martin Odegaard, ariko abandi bose muri secteur offensif equipe ya Arsenal ni abakinnyi b'ama espace cyane, kwirukanka no kwataka ama espace, ariko ntago ari abakinnyi beza mu bijyanye na build up. Ibyo ngibyo muri no myaka 5 equipe Arsenal Mikel Arteta agiye ahindura no gukinisha aba fullback be akabagira aba defenseur centrale, ugasanga ni Ben White cyangwa Julian Timber. Muri iki gihe arimo arashaka guhashyira Ricardo Carafiori kuri gatatu. Icyo bisobanuye ni iki, nyine arifuza umupira w'imbaraga cyane kurusha umupira uri tekinike. So magambo make nshaka kuvugira ibi ngibi, Mikel Arteta washoye miliyoni 700 yifuza kubaka equipe ikina umupira ikawugumana igihe kinini, wagiye wibeshya mu buryo bwa transfer wagiye ukora. Ntabwo yagiye ashyiramo abakinnyi banyabo batuma ashobora icyo kintu kukiexecutinga muri equipe ya Arsenal 100% kugira ngo, niyo mpamvu Mikel Arteta buri gihe tubona buri bikombe ku munota wa nyuma. Ariko ni ukubera iki Mikel Arteta ibintu urimo urabyubaka, urimo urabyubakira fondation y'uburyo bwawe wifuza ko byakabaye bikorwamo, cyangwa urimo urayoba, urimo urabikorwa mu buryo bwa David Moyes wagutoje muri Everton. Ngewe ubwangize isa yo murebye uburyo equipe Arsenal ikina, igerageza ama cross menshi, ama corner menshi ngo batsindishe ibitego byinshi by'umutwe, mbibona ko ahubwo yigiye ibintu byinshi kuri David Moyes mu gihe cye muri Everton ari umutoza we kuruta uko yaba yarigiye kuri Pep Guardiola na Arsene Wenger. So magambo make fondation z'ibintu amaze sezo 3 yubakiraho buri gihe nyine birafailinga. Kubera iki bifailinga Ruvuyanga? Novuga Arsenal muri sezo izagira gutya ivunikisha umukinnyi, urugero wenda nka Martin Odegaard yavunitse amezi 2 muri no mwaka w'imikino. Arsenal noneho na ya 50% yagiraga kuri possession ku mikino myinshi iragendera amanuka igera kuri 40. Bisobanuye ko niwe mukinnyi nyine ufite izo karite zo gutembereza umupira Arsenal ikazamura level ya possession muri equipe yabo. Martin Odegaard mu bihe byo kubura Thomas Partey abantu babyibuka, nabwo Arsenal yaragiye nyine ibikipe idashobora kudictatinga tempo y'imikino, kwiharira umupira. So magambo mashye uno mwana Zubimendi we ni umusore uzanye nibura iyo tekinike hagati muri mediane irenze niya Declan Rice, mbisubiremo cyane kuko ni umusore w'umutekinisiye kuruta Declan Rice. Kuna Declan Rice mu kumuzana Arteta yatekerezaga ko amuzanye nka nimero 6, ariko nawe byarafailinze kubera ko Declan Rice naga afite karite zo kwakira umupira uvuye muri defense nga wambukiranya umurongo hagati mu kibuga, akore na distribution muri mediane nkuko Thomas Partey yabikora. Icyo kintu yakimutekerezagamo ariko cyo yamubonyemo na Mikel Merino byarangiye amugize umwataka nawe kubera ko distribution hagati muri mediane byagumye, nundi byarangiye Odegaard ari ugomba kubibazwa muri final third, muri zone ya 14, ubwo ni muri zira zone ziremo uburyo bw'igitego. Byarangiye n'ubundi bigomba kubazwa Martin Odegaard. Isone ko Arteta uracyakora amayereri mu buryo bwa transfer. Ariho abantu bibaza rero tujya kuri iyo ngingo kuko nyine afite yego Thomas Partey, yego afite Declan Rice, afite ndetse na Mikel Merino, yego. Benshi bati ikibazo afite ni Mediane, ko byagiye bikunda kugaragara yuko Mediane nta kibazo agiramo.
kuki yihutira Mediane kandi abakunzi ba Arsenal bakemeza yuko ikibazo Arsenal ifite ari cyo muri attack cyangwa se mu bataka. Bavuga kuri Mikel Arteta iri ryo ni ikosa mushinja karishinja n'ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal kuva kuri Mikel Arteta kujya kuri Edu Gaspar wamaze kuva mu nzira ariko yamaze imyaka 5 adashobora kugura umwataka tipike izi saba afite Andrea Berta uheruka kujya mu nshingano muri mu kwezi kwa gatatu ubwo turategereje kureba icyo azakora mu mpeshyi ariko yamaze kutwereka yuko ahereye kuri ku mukinnyi hagati muri Mediane. Reka turebe ko muri Sama bivuga yuko yifuza gushyiramo umwataka aravuga amazina menshi arimo ba Gyökeres na bagenzi babo n'abandi bameze neza ara ku mugane y'Uburayi ariko yaba Jason Aito wari wungirije Edu Gaspar yaba Lewis yaba abakrowenke banyiri ikipe ya Arsenal iki kintu rwose bakigenzemo gake cyane cyo kugura umwataka tipike bakigenzemo gake cyane kandi kiba costinze ibikombe mu buryo burambye kuko buri gihe nyine andi ma ekipe arimo arabatwara ibikombe kubera yuko yabarushije talisman yabarushije umuntu ushobora gutsinda ibitego birenga 20 muri sezo bakibura kwa Man City harandi yari mu bitego 30 kuzamura bakibuze kwa Liverpool Mohamed Salah nubwo atari umwataka tipike ariko ni talisman bafite mwiza kurusha abandi bose Arsenal ifite kuko ari mu aftererwa ibitego 46 fasha ibitego na assist Arsenal nta uwo mutalisman nta wibura nta nuwo yigeze itekereza gushyira mu nta nubwo igize ibona ko icyo kibazo kirwaye ngigikemure ahubwo we yatekereje ko yahora gikemuza Kai Havertz udashobora kugutsindira ibitego 20 muri championnat ntago ngo azahangana na Haaland mu bitego kandi ibitego nibyo bigutsindira match nyinshi nubwo defense igutwarira ibikombe ariko attack igutsindira imikino kuri Gabriel Jesus nta guprova ko yaba umwataka Arsenal yagendera igatwara igikombe cya championnat byaragora no muri Man City ntago byigeze biba kuko mu gihe cye Aguero yari ahari Kai Havertz nawe kubiprova ko yaheka ikipe ya Arsenal igatwara igikombe muri seze ebyiri biranze agerageje na Mikel Merino nawe ntago byakunda niyo umwaka utaha yamugenderaho ntago yamurengereza ibitego 10 so magambo make akeneye umwataka tipike icyo kintu bagomba kukitsaho cyane kuruta ibindi byose ariko no kugura mediateur impamvu mugarutseho umubora cyangwa se umutekinisiye mu buryo buhagije nibura Mikel Arteta yaba yatangiye kubona yuko mu mwaka utaha bamuteze kuruta ibindi byose yatangira gutekereza uburyo ekipe yatangira kugira ababora benshi abatekinisiye benshi kugira ngo umupira kuwutembereza bikunde. Remember kuri match ya Paris Saint-Germain muri kuko abantu benshi bavuze ngo yabuze Thomas Partey hagati muri Mediane uzi icyo bisobanuye ko Arsenal abakinnyi nyine bashobora gukina umupira wa possession muri yo bagadictatinga tempo y'imikino mu buryo bukurikirana match nyinshi ntago ari benshi muri yo kuko ibura umukinnyi umwe igasafaringa ikagira ikibazo kubera iki ifite abakinnyi baba batras benshi bindwanyi benshi ariko batari abatekinisiye kuri baro kandi umupira wa Mikel Arteta ushingiye kugumana umupira igihe kinini. Yes, hanyuma ngiye Arsenal rero Zubimendi ubwo ni transfer ya mbere muri Arsenal yatangiye baracyafite igihe cyo kuba bakwiyubaka bagashyiramo Wortayizamu umaze iminsi usa nkaho arwaza imitima abakunzi b'ikipe Arsenal ubwo tuzarinda turebe uburyo ikipe izubakwa sezo irangiye. So umusore w'imibare muri no mwaka w'imikino mu mikino 40 amaze gukina muri Real Sociedad ubwo ni mu marushanwa yose amaze gutsinda ibitego 2 atanga n'umupira umwe uvamo igitego ariko ibingibi nibibakanga uyu ni wa mukinnyi ushobora kubura muri equipe iyo ari mu kibuga ushobora kutarializinga ko arimo akora akazi karyoshye keza ariko yaba adahari ukabifiringa kadahari ni umusore nyine ukora ka kazi katagaragarira abantu amaso cyane ameze nka Pedri muri Barca Pedri nta assist 10 afite muri no mwaka w'imikino nta n'ibitego 10 afite wapi afite imibare rwose assist ni nka 7 n'ibitego nka 5 aho ngaho mu marushanwa yose ariko n'umukinnyi Barcelona itabura muri ikeneye muri Mediane buri gihe kugira ngo itsinde imikino. So nuvuga ni baba basore nyine baba bakora ubundi uyu namugeranya nka Cazorla abantu bibuka Arsenal Cazorla umupira yakinaga tuvuga uri tekiniko no umusore umutekinisiye cyane cyangwa babyumvishe. Reka twerekeze kuri Real Madrid. Inkuru y'urukundo rwa Real Madrid na Carlo Ancelotti umutaliyani ifite ihuriye n'inkuru y'urukundo rwa Xabi Alonso umunyespagne na Bayer Leverkusen mu Budage.
ya nibyo. Xabi Alonso yamaze gusezera muri ekipe ya Bayer Leverkusen, biro official yamaze kuba basezeraho rwose. Uyu mwaka w'imikino nurangira azatandukana nayo. Ibyo ngibyo rero nubwo bamubaje mu kiganiro n'itangazamakuru agasa nk'ubikwepa, bamubaza ati se waba ufite passport ikujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri valide? Ubwo bashaka kumwumva bavuge, ahita avuga ati ndayifite, bumve niba azaba ari kumwe na Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ariko nanone amakuru ari muri Espagne akanemeza yuko Carlo Ancelotti yamaze kubwirwa ko rwose agomba gusezera ekipe ya Real Madrid tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu uko turimo, abazaba bakina match ya nyuma ya shampiyona. Carlo Ancelotti azafata mikoro asezera abafana b'ikipe ya Real Madrid. Xabi Alonso nawe ahisa asezera muri Leverkusen. Urumva rero uko ni ibintu nyine bihuriranye, ariko n'amakuru yarazwi cyane nuko Xabi Alonso agomba kuza muri ekipe ya Real Madrid. Carlo Ancelotti gutandukana nawe umwanzuro wafashwe nyuma yo gusezererwa n'ikipe ya Arsenal, nibwo ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid bahise bafata umwanzuro ko batazakomezanya n'uyu mugabo Carlo Ancelotti. Nawe biteganijwe yuko agomba kwita afata ikipe y'igihugu ya Brazil. Ariko amakuru ataraba clear neza, ariko nanone afite ahuriye no kuri cyane nuko Xabi Alonso atazaba ari kumwe n'ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ahubwo igikombe cy'isi cy'amaklebe Real Madrid biri likely cyane, bifite amahirwe menshi ko izaba iri kumwe na Santiago Solari. Ni umutoza izi saha ni directeur sportif muri Real Madrid, ni umugabo ushinzwe ibikorwa bya siporo muri Real Madrid, ariko yanabaye n'umutoza wa Real Madrid. Abantu bazi Santiago Solari uretse ko wari umurejande wa Real Madrid, ari no mu buyobozi bwayo muri iki gihe. So ashobora gufata Real Madrid akayijyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe Xabi Alonso akaba aribwo atangira inshingano ze muri Real Madrid. Xabi Alonso yarabwiye ati igikombe cy'isi cy'amaklebe ati byasaba ko tubiganiraho inshuro zirenze imwe, kuko ntago yifuza kukijyamo. Urabizi ko muri Real Madrid barashyuha cyane, akaba yagira ikosa iryo ryose akora, wenda ikipe ikaba byagira umusaruro itateganyaga, bagatangira kumubarira amanota ye, bagatangira kumubara nyine kuvuga ati utangiye nabi. Ntago intangiriro yifuza ko ari uko zaba zisa, kuko n'ubundi shampiyona zizarangira igikombe cy'isi cy'amaklebe kiza mu buryo bwihuza cyane. Urumva ntago yagira igihe kinini cyo kubanza kumenyana na ekipe no gutegura ekipe. Ibyo byamugora cyane ko ari umutoza ufite system itandukanye cyane niyo Real Madrid yakinaga muri iki gihe hamwe na Carlo Ancelotti. Urumva rero kubanza kwigisha bari abasore system y'abadefenseur batatu, wing back wo ku ruhande rw'iburyo, wing back wo ku ruhande rw'ibumoso, abamediateri batatu ndetse n'abataka babiri n'umumediateri umwe mu mugongo wabo, cyangwa se umwata kumwe n'abawinga babiri. N'uburyo yanimamo system muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Xabi Alonso agomba gusinya amasezerano kugera mu 2028, ubwo ni imyaka 3 muri Real Madrid. Uyu mugabo bamwijeje ko bagomba kumusinyishiriza umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Kuri ubu ngubu bafite uwo kuri kabiri byamaze kuba confirmé, Trent Alexander-Arnold. Bamwijeje ko bashobora kumugurira umudefenseri w'umutima wa defense, nk'umugabo ukina abadefenseri batatu. Of course agomba kugira depth, abakinnyi bahagije muri defense, kuko Real Madrid abakinnyi benshi bakina umutima wa defense muri iki gihe barimo baravunikagurika cyane. Ba Eder Militao, Rudiger yaravunitse, David Alaba n'uwimvune nyinshi cyane. Bakeneye kongeramo depth kugira ngo uko yifuza kwarenya abadefenseri batatu bizamuhire. Barifuza no gusinyisha umukinnyi wo hagati muri mediane. Ni umugabo Ruvia ukoze akazi keza cyane muri ekipe ya Bayer Leverkusen, kuko muri sezo 2 n'igice ayimazemo, abantu babyibuka neza sezo yabanjirije iyashize yatwaye igikombe cya shampiyona. Iyi ekipe yigezemo ari ekipe ya 16 ku rutonde rwa shampiyona, yari ekipe ihagaze ahantu habi cyane, ariko icyo gihe yashoboye kuyikura mu murongo utukura ayishyira mu ma ekipe meza cyane. Izisa araza ikarifiya muri Europa League. Abantu babizi ko yakinnye finali ya Europa League atsindwa na Gasperini ya Atalanta. Ariko muri rusange muri ekipe ya Bayer Leverkusen yaramaze gutoza match zigera ku 138, afite intsinzi 89 yaranganyije match 31, atsinzwe match 18 zonyine. Yatwaranye na bigikombe cya shampiyona Bundesliga, abantu babyibuka y'umwaka ushize, anagitwara asunitse imikino 50
ni 51 nta match nimwe atakaje. So umwaka ushize afite Bayer Leverkusen nziza yaragiye ashyiramo ikinyuranyo cy'ibitego 160 cyo bita goal difference, atwarana nabo kandi na DFB Pokari ndetse na Super Coupe hariya mu gihugu cy'Ubudage. Nibura yarahagaze ku rwego rwa 63 n'ibice 8 mu gutsinda imikino muri equipe ya Bayer Leverkusen. Uyu mwaka w'imikino nibwo akibuze kubera Vincent Kompany ku mpamvu zitandukanye nyinshi zamubayeho muri Bayer Leverkusen, ariko ni umutoza wakiniye Real Madrid, arayizi, yifiteho ubunararibonye buhagije. Umutoza by the way yanabaye muri academy ya Real Madrid, ari umutoza wayo, aza kuyivamo aca ndumva ari muri Real Sociedad. Bayer Leverkusen iza kumuzana imuhereza akazi nk'umutoza mukuru n'ahandi hantu yicaye kuri touchline. N'umugabo wifuza gukina umupira w'imbaraga wihuta cyane utandukanye n'uwa Carlo Ancelotti. Arifuza gukina umukino uzaba udictatinga tempa. Nuvuga Real Madrid karusho bari mu bahura nawe uretse mu gutembereza umupira ariko no kwiharira umupira. Icyo kintu Carlo Ancelotti no mwaka w'imikino kiramugoye cyane, kiramuvunnye cyane ku buryo arimo aranima systeme nyinshi zitandukanye, 4-4, 4-2-3-1, 4-4-2. Itekerezwa ko agomba kuzakinisha ku munsi w'ejo contre FC Barcelona. Ibyo byose yagiye abikora mu buryo bwo gushaka uburinganire muri mediane, ariko ntago yigeze abubona nyuma yo gutakaza Toni Kroos. So niyo mpamvu bamwijeje no mu bakinnyi bagomba kumushyiriramo ko bagomba kumushyiramo umukinnyi hagati muri mediane. So kipe ya Xabi Alonso benshi barimo baratekereza kuri staff technique. Hari umugabo witwa Antonio Pintus, umwe mu bagabo bashinzwe kongerera imbaraga abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid, ariko utari muri staff technique ya Carlo Ancelotti. Ariko bamaze kumwizeza yuko uyu mugabo agomba kumurekura akazizanira uwe wongeraga imbaraga n'undi abakinnyi muri equipe ya Bayer Leverkusen. Yes, ngibi ngaye ngoko rero ndumva ari nizo nkuru zari zirimo gutrendinga guhera ku mugoroba mu ijoro rya 9 ndetse no muri iki gitondo twagombaga kubaganirira. Ubwo Xabi Alonso no gutangira ikiragano gishya nk'umukinnyi wakinira ikipe ya Real Madrid, tukareba niba azaba successful cyangwa se bizamukundira mu kwitoza, kubera yuko na Zidane nyango byaramuhiriye, yarayikiniye nk'umukinnyi mwiza cyane ndetse yibera n'umutoza mwiza cyane. Na Zidane byagenze neza, atwarana nayo Champions League 3, arongera anagaruka, arongera arayitwara, atwarana nayo ibikombe bya championnat, ayifatiramo n'imyanzuro ikomeye cyane Zinedine Zidane, kuko mu gihe cye muri Real Madrid niwe muntu watumye Gareth Bale atongera kwibona muri squad ya equipe ya Real Madrid. Birangira musohoye, ahereza amahirwe abarimo ba Isco ndetse na ba Marc Asensio. Gareth Bale birangira asohotse ajya muri za Tottenham Hotspur. Kuri ubu ngubu n'umukinnyi wasoje umupira w'amaguru igihe kitageze imburagihe, reka mvuge muri ubwo buryo ko Gareth Bale umupira wuvuyemo akiri muto cyane. Kuri Xabi Alonso n'umugabo we Real Madrid ntago irimo imwizeza kumuhereza imbaraga nk'izo yahaye Zidane mu gihe cye, kuko mu byo Real Madrid yabwiye Xabi Alonso ubwo ni Carlo Ancelotti yamubwiye ati hari ikintu kimwe utazagiraho ijambo, kudesida umukinnyi winjira muri Real Madrid. Navuga ngo umutoza atange recommandation ibe nk'itegeko y'umukinnyi winjira muri Real Madrid. Ibyo ngibyo ntibyigeze bibaho muri Real Madrid, nta nundi Florentino Perez yigeze ahereza ayo mahirwe. Florentino Perez we agura abakinnyi atekereza ko ari beza, ko nk'izi sa Arnold yamaze kumugura kandi Xabi Alonso yarataraba umutoza wayo. We agura abakinnyi atekereza ko ari beza, ukaza ukabatoza, waba udashoboye kubatoza ngo batware ibikombe akakwirukana. Kuko mbere ya 2018 yaramaze kwirukana abatoza 13 mu myaka 16. Harimo ba Jose Mourinho, harimo ba Del Bosque, ba Manuel Pellegrini, ba Rafael Benitez, aba Santiago Solari, abitwa ba Julian Lopetegui. We yarakuburaga, agura abakinnyi atekereza ko ari beza mu mpande z'isi, beza 11 beza, aba Galactico. Akaza akagura Jude, agura ba Mbappe, aratekereza no kugura abandi bakinnyi benshi bakiri bato barimo basoza amasezerano. Akabwira ati niba utabatoza ngo batware ibikombe, ndakwirukana nza n'umutoza ushoboye kubatoza. Nabyo bayi kuri Carlo Ancelotti. Ko Perez aravuga ati Carlo Ancelotti, ni gute utwara Champions League nkakongereramo Mbappe
ntihongere kwitwara nta nusohotse nta nusohotse ukavuga ngo byakunaniye ngo kubaka equipe Barcelona ikagutsinda inshuro 3 zose muri champion ikagutsinda finali ya Copa del Rey ikagutsinda Super Coupe finali ikagutsinda ejo nabwo ishobora kumusubira nta wamenya kuko uwagutsinze yanakongera akashyiraho nine no gutsindwa n'ikipe Arsenal muri Champions League imikino ibiri yombi even na Santiago Bernabeu akatsindirwa. Florentino Perez atakubaza ikibazo kimwe ntago bishoboka nongeyemo imbaraga kugira ngo tware ibikombe none tugiye kugira umwaka urane blanche utarimo igikombe cyari cyo cyose. Perez izo negotiation ntago yibuka ko mu myaka uhamaze uri umutoza wayo nk'umurejande ufite Champions League enye wahatwaye arakubwiye ati va mu nzira rwose. Perez ntaga negosia abakinnyi beza yaguze tugomba kubakoresha ugatwara ibikombe. Turaza kugaruka muri Espagne tuvuga kuri El Clasico